Bivuge nte noneho. Uyu ni Madame Georgia Meloni kuva mu Butaliyani. Solution is not to take Africans and move them to Europe. Igisubizo si ugukwesheburana abanyafrika bajyanwa mu Burayi, ahubwo igisubizo ni uko bahora abanyafrika ku banyaburayi biruga banyunyuza imiti y'abanyafrika mu busahuzi kandi bakemera ko aba bantu bagena kubaho kwabo. Itegereze neza, iri ni ifaranga ry'isefa, iri rikaba ifaranga rya gikoloni. Abafaransa bakaba bararikoreye ibihugu 14 by'abanyafrika. Iki kikaba igikoresho mu gusahura umutungo w'ibi bihugu. Murabona, uyu we ni umwana uri gukora mu bucukuzi bwa zahabu muri Burkina Faso. Burkina Faso kikaba kimwe mu bihugu bikennye mu isi. Icyarimwe Burkina Faso igihugu gifite zahabu. Ubufaransa bwagikoreye ifaranga rya gikoloni. Ikibi byazanye rero nuko 50% by'ibikenerwa mu buzima bwabo bwa buri munsi abanyaburkina Faso bohereza hanze byose birangira byigiriye mu mifuka y'abafaransa. Ukuri kandi zahabu abana birwa bacukura mu birombe bya zahabu inyinshi irangira yigiriye mu mifuka y'abafaransa. Ibi uyu mudamu avuga ni ukuri kwambaye ubusa kuko ariko byahoze muri Burkina Faso ya mbere ya bwana Kapiteni Ibrahim Traoré, ndetse ngo ni henshi bikiri ku mugabane wa Afrika. Icyarimwe kandi abo bamugigana wa mugani wasizwe n'abanyarwanda niko bifuza guhora babona abanyafrika na Afrika yabo. Uwo ni njyewe Maniragaba Alphonse uri kuri World Today.